Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanasekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubekele-ke nje ama-transfer rumors-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphayana-ke kwi-Orlando Pirates okuhlanganisa-ke neqembu i-Kaizer Chiefs. Udaba oluvelayo kuthiwa-ke kuwona womabili-ke lamaqembu kuneqembu elilodwa okulindeleke ukuthi lisayine-ke umdlali obegijima-ke laphayana-ke kwi-Cape Town City as i-defensive midfielder laphayana-ke uKamohelo Magojo. Kamohelo Magojo-ke impela-ke uselishiyile-ke iqembu layo-ke laphayana-ke i-Cape Town City ingakapheli-ke nje isizini-ke njengoba sekucacile ukuthi-ke i-Cape Town City izodliwa yizembe. Impela-ke kuthiwa-ke between i-Orlando Pirates-ke ne-Kaizer Chiefs kukhona-ke iqembu elizomsayina laphana kuKamohelo Magojo from laphana-ke i-Cape Town City. Since-ke komabili-ke lamaqembu kuke kwavela ukuthi-ke ayamfuna phambilini. Impela-ke iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo usubscribe kwi-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.